اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اب نکالو 6th کی اردو. آج ہمیں پڑھنا ہے اردو بہارستانی اردو. بچوں آپ نکالو پیج نمبر نکالو 66. بچوں آپ ہمارا آج ٹاپک ہے کھانے چکلی کھانے والا. کیا ہے چکلی کھانے والا؟ دیکھو بچوں یہ چکلی کھیون وول یہ بوڑ بار گناہ امس بوڑ بار سزا. یہ چکلی کھیون وول یہ شیطان سن بوے آسان. یہ شیطان سن بوے آسان. اس چکلی کھے سہ ممتاز بھائی سن ماز کھیوان. گو کہ چکلی پزِ نہٕ کِہیٖنۍ گوبریو. چکلی پزِ نہٕ کِہیٖنۍ. چکل چھُ وٕچھو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پرٛیل منٛز یِوان چھُ گوبریو بہٕ وَنو مِثال چکل کھیٚنۍ کَتھ چھِ وَنان. تُہۍ چھُو پرٛیل ییٚمہِ ساتہٕ لگان چھِ مارنِنٛگ اٮ۪سَمبٕلی ییٚمہِ ساتہٕ لگان چھِ صُبحٲے چھِ پَتہٕ یِوان پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛیل ویل مارنِنٛگ اٮ۪سَمبلی پرٛیل گژھان چھِ ختم ییٚمہِ ساتہٕ پرٛیل پَتہٕ چھِ بیٚہوان پَتہٕ چھِ وَنان آز اُستاد چھِ وَنان ماشٹر چھِ وَنان تۄہہِ گوبریو وٕنۍ چھُ آز کُن گٔرٕزیٖر ٲسۍ تِم ؤتھِنۍ تھوٚد تِم ؤتھِنۍ تھوٚد. تُہۍ چھِو وَنان ہے ہُہ حظ اوس سجاد اوس گٔرٕزیٖر ہے ہُہ حظ اوس گٔرٕزیٖر یہِ حظ اوس گٔرٕزیٖر. گوٚو اَمہِ لگو تۄہہِ کھیٚیہِ چُکِل. کیٛاہ کھیٚیہِ چُکِل. یِہوٚے گٔے چُکِل. یِہوٚے أتھۍ چھِ وَنان غٲبت کَرٕنۍ. یہِ پَزِ نہٕ کَرُن کینٛہہ. یا اُستاد آسہِ پَرناوان کَتھ آسان کَران پَتہٕ ہے ہُہ حظ چھِ یہِ کَتھ کَران ہُہ حظ اوس یہِ کَتھ کَران یہِ حظ اوس یہِ کَتھ کَران. یہِ گٔے چُکِل کھیٚنۍ. یا غٲبت کَرٕنۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت کَرٕنۍ گوبریو تَتھ چھِ وَنان چُکِل. یہِ غٲبت کَرٕنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد کٲنٛسہِ کٔر ژوٗر یا کٲنٛسہِ بول کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ باغہٕ منٛز اَمبٕر پَتہٕ وَنان ہُمِس پھلٲنۍ بول پھلٲنۍ سٕنٛدِ باغہٕ منٛز اَمبٕر. ژوٗر کَرٕنۍ چھِ گۄناہ مگر چُکِل چھِنہٕ کھیٚنۍ کینٛہہ. تٔمِس وَنان ڈایریکٹ یہِ نہ چھِنہٕ بیا یا بیٚنہِ وَنوس یا بوے وَنان یہِ نہ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ. یہِ نہ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ باغہٕ منٛز اَمبٕر وٲلِتھ کِہیٖنۍ. یہِ ہٮ۪کو نہٕ أمِس اَمبٕر وٲلِتھ کِہیٖنۍ یا ڈوٚن وٲلِتھ کِہیٖنۍ یا کانٛہہ تہِ مٮ۪وٕ یا گاسہٕ گیرٕ کَڑٕنۍ یا کانٛہہ تہِ مطلب کُنہِ تہِ حِساب واریاہ حِسابہٕ چھِ ژوٗر یِوان کَرنہٕ. گوٚو چُکِل پَزِ نہٕ کِہیٖنۍ کینٛہہ تٔمِس ہٮ۪کو سَمجٲیِتھ تٔمِس پیٚمو سَمجٲیِتھ. تہٕ واریاہ چھِ اَمی حِساب چھِ اِنسان چُکِل کھٮ۪وان. اِنسان چھُنہٕ باسان بہٕ چھُس نہٕ چُکِل کھٮ۪وان کینٛہہ مگر أمِس باسہِ تَمہِ ساتہٕ گوبریو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مَرِ أمِس ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد سزا میلہِ لہٰذا کٔرِتھ اَتھ چھُ چُکِل کھٮ۪ون وول چھُ بوٚڑ بار گۄناہ گار. یہِ چھُ شیطان سُنٛد بوے تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس واریاہ سزا دِوان. قیامتہِ دۄہ گواہ کَرِ أمِس اللہ تعالیٰ چُکلہِ کھٮ۪ن وٲلِس گوبریو رُسوا ذٔلیٖل کَرٮ۪س. کیٛاہ کَرٮ۪س ذٔلیٖل کَرٮ۪س رُسوا کَرٮ۪س. گوٚو کہِ یوٗت چھُ چُکِل کھٮ۪ن وول واریاہ 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 گۄناہ. یہِ چھُ سخت گۄناہ. شاباش. تو لہٰذا کر گوبریو آج پر چکلی کھانے والا. دیکھو پرانے زمانے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک چکلی کھر رہتا تھا. پرانہِ زمانٕچ کَتھ چھِ گامَس منٛز ٲس أکِس اکھ چُکلہِ کھٮ۪ن وول چُکلہِ کھۄر. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚنمو تٔمِس یِتھَے پٲٹھۍ چُکلہِ کھٮ۪وان فِتنہٕ اوس دیٛاناوان تُلِتھ. وٕچھ چُکلہِ کھۄر گٔے فِتنہٕ تہِ دیٛاناوان تُلِتھ. گوٚو بٲے بارٕنۍ زٕ آسان ہُہ بوے وَنہِ أمِس نِش کَتھ ہُہ وَنہِ پھلٲنۍ اوس چٲنِس ناوَس یہِ وَنان یا بیٛاکھ اوس یہِ چٲنِس ناوَس یہِ وَنان سُہ آسہِ ہے تٔمۍ سٕنٛدِ ناوٕ چاہے اَصٕل کَتھ وَنہِ یا خراب کَتھ وَنہِ ہُہ اوس أمِس واتناوان. گوٚو کہِ سُہ اوس پَتہٕ پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے دِوان پَتہٕ ٲسۍ پھَٹان کَلہٕ پَتہٕ اوس ہٮ۪کان کانٛہہ کَلہٕ پھَٹان پَتہٕ اوس سُہ پٮ۪وان واتناوُن ڈاکٹرَس ہَسپتال قتٕل اوس ہٮ۪کان گٔژھِتھ. چُکلہِ کھٮ۪ن وول چھُ قتٕل کَران. چُکلہِ کھٮ۪ن وول چھُ قتٕل کَران. قتٕل اِنسان ہیٚکہِ نہٕ مٔرِتھ تہِ. کٲنٛسہِ کوٚر شرارت ہۄٹہٕ مۄٹَے گوبریو ییٚمۍ ہسا لوے مےٚ ییٚمۍ ہسا کٔرٕن چٲنۍ مُخالفت. یہِ اوس چانہِ ناوٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنان لٮ۪کہٕ اوسا کَڑان ہُہ اوسا بدل وَنان یا مےٚ کٔرٕکھ لَڑٲے پَتہٕ گوٚو اَتھ قتٕل. وۄنۍ کٔمۍ کَرنو یہِ قتٕل وۄنۍ کَرنو أمۍ چُکلی یِم یہِ چُکلہِ کھے تہٕ أمی کَرنو یہِ گوبریو قتٕل. تَوَے چھُ یہِ کہِ واریاہ چُکلہِ کھٮ۪نۍ چھِ تَوَے واریاہ غلط. اُسے چُکلی کھانے کی بہت بُری عادت ہے. أمِس شخصَس ٲس واریاہ عادت چُکلہِ کھٮ۪نَس منٛز اوس واریاہ عادت أمِس. کیٛاہ اوس گوبریو أمِس واریاہ اوسمُت عادت چُکلہِ کھٮ۪نَس. یہِ جب تک وہ کسی کی چُکلی نہ کھا لیتا اس سے چین نصیب نہ ہوتا. گوبریو ییٖتِس کالَس نہٕ أمِس چُکلۍ کھٮ۪نُک جب تک کسی کی چُکلی نہ کھا لیتا اس سے چین نصیب نہ ہوتا. ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ چُکلہِ کھٮ۪وان اوس کینٛہہ تیٖتِس کالَس اوس أمِس چین یِوان کینٛہہ. چین میٖنٕز گوٚو سکوٗن. أمِس اوس نہٕ گوبریو سکوٗن یِوان کینٛہہ. گوٚو یہِ مطلب گوٚو یہِ اوس واریاہ بدبخت اِنسان. وۄنۍ اوس یِوان بد ذٔلیٖل اِنسان. گوٚو کہِ أمِس اوس نہٕ تیٖتِس کالَس چین یِوان کینٛہہ سکوٗن اوس یِوان کینٛہہ نصیٖب چین نصیٖب نہ ہوتا. أمِس اوس نہٕ سکوٗنٕے نصیٖبَس منٛز گژھان. اس وجہ سے گاؤں میں اس سے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا. گوٚو اَتھ گامَس منٛز اوس أمِس کٕہٕنۍ نوکر تھاونہٕ خٲطرٕ تیار. گوٚو کہِ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ گژھان چھُ گوبریو تُہُنٛد مول یا تُہُنٛد بوے تُہۍ چھُو گژھان کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گَرَس منٛز نوکری کَرنہِ یا کانٛہہ تہِ چھِ گژھان کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گَرَس منٛز نوکری کَرنہِ یا تِہنٛدِس گَرَس منٛز یی کانٛہہ گوبریو نوکری کَرنہٕ خٲطرٕ أتی چھُ جِناب علی
اتھے پٲٹھۍ أمِس دِوان نوکری کرنہٕ کٕہٕنۍ اوس نہٕ أمِس رٹان کینٛہہ چاہے دۄہس کامہِ اوسا یِوان یا گرِ خٲطرٕ صفٲیی خٲطرٕ رٹہِ ہسا یا کانٛہہ أمِس اوس نہٕ کٕہٕنۍ گوٚبر رٹان کینٛہہ کیازِ اوس نہٕ رٹان کینٛہہ کیازِ یہِ اوس چُگل کھٮ۪وان یہِ اوس دِوان یہ اوس دیاناوان لڑائی تلنے آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا گوٚو ییٚلہِ ٲخٕر کار ییٚلہِ یہِ تنگ آے أمِس موٗز نہٕ کٲنٛسہِ دوٚپ یہِ چُگل یہِ روٚٹ نہٕ کٲنٛسہِ نوکری تہِ کینٛہہ أمِس اوٚن نہٕ کٲنٛسہِ کامہِ دۄہ تہِ کرنہٕ کینٛہہ گوٚو دوٚپُن یہِ چھُ ییٚلہِ یہِ تنگ آو ییٚلہِ یہِ بچھُت گوٚو ییٚلہِ أمِس بچھِ لٔج ییٚلہِ أمِس کٲشِر پٲٹھۍ تنگ آو گوٚو أمِس بنیٛو نہٕ رِزق کینٛہہ چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا ییٚلہِ یہِ پکان پکان ووت بیٚکِس گامَس منٛز کٲشِر پٲٹھۍ گوٚبرِو اگر تُہۍ گوٚبرِو تُہۍ ڈارنِکۍ بچہِ چھُو یا یِملرٕکۍ بچہِ چھُو تُہُنٛد گامَس منٛز اوس چُگلہِ کھٮ۪ون وول تُہۍ رٔٹو نہٕ یہِ کینٛہہ یہِ ووت پتہٕ زچڈ ڈور زچڈ زانہِ نہٕ أمِس کٕہٕنۍ یہِ ووت زچڈ ڈور وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر یہاں سے کوئی نہ جانتا تھا گوٚو أمِس اوس نہٕ یہاں سے اسے کوئی نہ جانتا تھا گوٚو أمِس اوس نہٕ اَتہِ زلڈس منٛز کٕہٕنۍ زانان کینٛہہ کٲشِر پٲٹھۍ أمِس اوس نہٕ زلڈس منٛز کٕہٕنۍ زانان کینٛہہ تہٕ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہوگا وہ تنخواہ نہیں لے گا گوٚو أمۍ کٔر کٲم أمۍ ووٚن زٔلڈر أکِس کِسانس کِسان گوٚو زٔمیٖندار گوٚبریو ووٚنُس بہٕ ہسا بیٚہمہٕ ژےٚ مُلٲزِم کرنہِ چٲنۍ غرض کٲم کرنہِ چٲنۍ نوکرٲژ کرنہِ مگر بہٕ نسا نِمہٕ نہٕ تنخواہ کینٛہہ مگر صرف روٹی کپڑا لے گا گوٚو صرف نِمہٕ بہٕ ژےٚ ژوٚٹ کوٚر کٲشِر پٲٹھۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن بیٚیہِ پلو پۄشاک دِ ژٕ مےٚ بیٚیہِ چھِنہٕ مےٚ کانٛہہ چیٖز ضوٚرتھ کینٛہہ گوٚبریو اس کے علاوہ وہ ہر 6 ماہ بعد اس سے کسان کی ایک چُگلی کھانے کی اجازت ہوگی گوٚو اَمہِ علاوٕ دوٚپمَس 6 رٮ۪تۍ ہیٚکہِ یہِ اکھ چُکِل کھٮ۪تھ گوٚو چُگلی کھور بیاکھ پیرا گوٚبریو چُگلی کھور بڑی محنت سے کام کرتا رہا یہ چُگلی کھور گوٚو غٲبت کرن وول چُگلی کھور گوٚو غٲبت کرنے والا یہ چھُ واریاہ محنت کران کامہِ منٛز محنت کران وقت گزرتا گیا وقت ییٚلہِ گوٚو شریعت تہِ مۄکلے اور کسان یہ شرط بھول گیا کسانس تہِ یِم زمیٖندار روٚٹ أمِس گوٚو یہِ شرطے مٔشِد ادھر چُگلی کھور بڑی بے چینی سے وقت گزارنے کا انتظار کرتا رہا گوٚو بے چین سۭتۍ لوگ یہِ وقت گُزارنہِ گوٚو کہِ أمِس اوس نہٕ چینٕے مےٚ چھِ شریعت گژھان کر گژھان بہٕ کھٮ۪مہٕ چُکِل مےٚ چھُ لفظ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے گوٚو آخر کار شریعت گزرے اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چُگلی کھا سکتا تھا گوٚو ییٚلہِ گوٚبریو أمِس شریعت گٔے تہٕ وۄنۍ چھُ شرط أمِس گوٚو یہِ ہیٚکہِ وۄنۍ چُکِل کھٮ۪تھ وۄنۍ روٗد أمِس اَتھ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ گوٚبریو أمِس چھُ شرط گۄڈنٮ۪تھٕے آمُت تھاونہٕ گوٚو أمِس گٔے پنٕنۍ شریعت مُکمل تہٕ یہِ اوس کٲشِر پٲٹھۍ أمِس ٲس واریاہ ترٛیش لٔجمٕژ یہِ اوس واریاہ أمِس اوس نہٕ چینٕے یِوان کینٛہہ لہذا کٔرِتھ یہِ لوگ چُگلی کھانے کو شروعات کرنے ایک دن کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا اکہِ دۄہ چھُ یِہوے کسان پننِس زٔمیٖنس منٛز یُس ییٚمۍ یہِ نوکر روٚٹمُت چھُ یُس نوکر روٚٹمُت چھُ یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ گرُک خانٛدار یہِ کسان ییٚمۍ یہِ مُلٲزِمت روٚٹمُت چھُ أمۍ کٔر کٲم گوٚبریو ایک دن کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا یہِ چھُ اکہِ دۄہ پننِس زٔمیٖنس منٛز کٲم کران چاہے مکاے چھا گُڈٲے کران یا باغس منٛز چھا کٲم کران یا گوٚبریو ٲبی زٔمیٖنس منٛز چھا کٲم کران یہِ چھُ کٲم کران پننِس زٔمیٖنس منٛز گرٕ میں اس کی بیوی اکیلی تھی گُدری کتھ ییٚلہِ خانٛدار گرس منٛز درٛاو بٲژ ٲسۍ 2 ییٚلہِ یِم گرس منٛز درٛاے خانٛدار درٛاو پننِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چُگلی کھور چھُ أتی چُگلی کھور أمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ چھِ اتہِ کُیِنۍ 2 یہ دیکھ کر چُگلی کھور اس کی بیوی کے پاس گیا یہِ وٕچھ یہِ کٔر کٲم أمۍ وٕچھ یہِ کُیِنۍ 2 تہٕ یہِ گٔے أمۍ سٕنٛز خانٛدارِ نِش کسان کی خانٛدارِ اور بڑی ہمدردی بتاتے ہوئے کہنے لگا گوٚو ہمدردی سان ونان چھس یہِ بہٕ چھس ہمدردی کران ہمدردی سان چھِ ونان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل مسلہٕ کیٛاہ چھُ کسان کوڑی ہو گیا ہے دپان چھِس چون یہ اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے چٲنِس خانٛدارس چھُ کوڑا گٔے بٮ۪مٲرۍ سۄ گٔے گوٚبریو میٚنٛدِ بٮ۪مٲرۍ کیٛاہ گٔے دوٚپمَس چٲنِس خانٛدارس چھِ میوٚنٛد چٲنِس خانٛدارس چھِ بٮ۪مٲرۍ ژےٚ چھِنہ أمۍ وٕنیُک تام گوٚبریو ژےٚ چھِنہ وٕنیُک تام أمۍ چھۄپٲومٕژ ژےٚ چھِ أمِس وٕنیُک تام یہِ چھۄپٲومٕژ مگر جناب علی ژےٚ ٲسٕے نہ پتہ کِہیٖنۍ دوٚپمَس نہ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی یہِ گٔے واریاہ گوٚبریو پریشان ووٚنُن بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا مےٚ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ پتہ گوٚبریو مےٚ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ
पता, कित पे लग पता कि वो कोड़ी हो गया है वो कित पे लग में पता ये कित पे गमज यह इमिस कित पे ये बेमारी मेन बेमारी। चुगली खोर ने बताया कि कोड़े का जिस्म नमकीन हो जाता है। गोब्रो दुमस जिस्म ये बेमारी तम सुन जिस्म नून क्या तम नमकीन गए नून जिस्म में द्रामा। अगर अपनी तसली करना चाहते हो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। कर चांटस लिहाव से गए पे वाद पत् अम शानन अम जिस्म लिहाव से सही से सह वो तमिस अगर तमिस नून ओस ना तेल तमिस कोड़ा अगर चे लगी पाने पता। किसान की बीबी चुगली खोर की बातों में आ गई यह से आए पत एमन खत्म ये कैसे पोज वन उसने कहा कि वो कल किसान का खाना लेकर खेत में जाएंगे। गो बस अमिस खेन चैन अत जमीन पे गोब्रियो ग सोन बोल या सोन बो या सोन मोहनी पे जमीन पे तमिस बत गोब्रे निवान इथे पे वन यह कि इथे पे बत अमिस पे लज अमिस खानदार पे बत नीन जी बत नीन खतर और तो किसान के जिस्म को चाट लेकर ज़रूर देखेंगे। बस कर ज़रूर हम अमिस लव अमिस कशर पे वुच हम अमिस शपोज किन कहीं किसान गोब्रियो किसान खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ था। यह पन्ने खेती बाड़ी में यह काम मज लोगमुत मशगूल गुमत। बस गोब्रियो इन्हें पर पढ़ो इंशाल्लाह सुबह।